Wekelea na Shabiki kaende. Kunaitwa Daniel Musau, natoka Machakos County. Wakati nilipata hii habari, nilikuwa najitayarisha kuja Nairobi kwenda hospitali. Nikaambiwa mimi ndio mshindi wa nusu milioni. Nilishukuru Mungu sana. There's a project nilikuwa nimeanza. I decided to do a lot of water harvesting. So wakati nilipata hii straight ilikuja tu kwa mind. That was my project for this year, na already nimeanza, nitaimaliza. Hii mchezo ni real, ni kweli. Nilikuwa na kijana mmoja akaniambia hiyo simu vile inakuja juu hata Truecaller inasema ni shabiki.com. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Niureda kugita nyumba yaku na mafati ma gutura na mauthaka wa kiriu. Horera riu todo kabuni egatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia guthi wa mafati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Oh yes, goko Thapki atwahitire hao horo wazogorare kamoche reka na mukau tondu ni gutinangia ginyagia 395,000 only. Giri magana matatu ma 95 peke yake. Goko tore Joska Kagudo Road. Mugundo utuko turekeirie borehole na tugagutambiria mae okea. Tugagwikirira water storage na pio gutigirira wena mae hende ciothe. Na kuo juja turegete thogora kinyagia 495,000 only. Na sisi ciothe ni title cia mugundo uyu. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, first floor. Kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Thapki ni mucie waku mwehokeku wa uigiria. Bonyeza tu, finya iyo skiza code *811 *415 hash, then utakuwa unapata huo wimbo. Na kumbuka kwamba Citizen ndio nyumbani kwa gospel musicians. God bless you. Jipange na Viusasa. Jipange na Viusasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki, na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3 hash. Chagua Jipange na Viusasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe, unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na Viusasa. Mishesheni ya Inooro TV. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too.
inanifuata tena. Imenitoa Mwea, junction ya Mwea. Imagine kufika nice wakasimama. Nikisimama wanasimama. Nikienda wanaenda, sijui wanataka nini. Imagine hata sasa inataka kusimama kwa nimesimama. Jesus. So mimi sijui ya kina nani. Sasa sijui the reason. Sawa. Imagine bando wanakuja kai. Ndiringira hake no petrol station. Kai time yani maruta sigino ya kuingira. Ni mali ujue gweka atia. Jesus. Kai ni tamenya ndiye mara ni madudha niki. We, mamene wanaonekana ile na kopi. Wachana na yeye. Janja wa nyani tutaufikisha tena. Weka kanyaga mafuta bana twende. Kanyaga mafuta. Lazima tumpate. Twende. Mombi. Kanauka. Nigetha ngwire atiriri wikare kuma nimbise maundu mama te mabutho no na kwira ritho monera gutumbe gwira twe vamwe woreke muthu worenge ndui urenge rugiri lakini shush maundu maya ndrona ni maritu hari nie nimbise te mabutho no kuro undu ngwenda gukwira Mombi twira gwatiriri maundu mari otangicenjia tigana namo ona ngikorwo shush no guo no kai nindiraigua hena hinya ni nakuvoya Mombi na gitio kingi muno waramie ngoro yaku ukoro na ngoro eno mbalie twe vamwe waramie ndui dusokere waramie ndui ngoro waramie ngoro nigethe twike ngoro yaku varuka maundu mengi tena rigu menya Mombi no gimarire riwe mundu mugima sopa na mundu aye kugimara amenyagwa ni mugima ni undu wa ukorwa hold kana akinyitia kuringana na uria maundu meka atia mekara mama ameenda. Nakaa ameenda. Inaonekana huyu mama akorada. Lakini tutamfuata tu, tutamfuata. Ino mama ni tayu mama.
Tariri turamira teke. Sasa na wewe vika vike have declared war. Itararuma niki. Wewe kinendu kingori kwa voli Nini bana? Nini sasa bana? Kwa voli ya ngari. Kingori ni nini? Hii gari nayo? Nendu. Ai, kwani unafanya hii kazi kama ni mara ya kwanza Kingori? Sasa kelele ni ya nini? Gari ya operation ni vora kwa wewe. Hii gari sio yangu. Nivenye nimepoa saa hii. Shughulikia bana. Ndio gari ya yoko ina kata. Hivi labda iko na kata. Amocho ndo kumukinyirama. Wajinga huwa wanaweka kata tu. Nendo ere kile teo. Akianga alitojie. Kikire kasta. Nikuo kumbe guo kiendaga no takwenda na nikuo gwitikiro kiendaga no takwenda tondu guo niguo kuri na ni wise waro at in desperate situations jokeria desperate situations Call for desperate missions. again Call for desperate missions. in Nyino ilimu na mukinyo? Dokite. What are you saying? Dale yoka. Get serious. Kaloki. Dokite. Temo kinyo goku. wakana egweta taguo wauka we Karoki tera makosa nirenda kwaria nake Ni walidio. Ni walidio. No. Nishosho. Mwambie harakishe tafadhali. Haya, angalia ukile. Yeye ukile. Sawa. Kuna watu wananifuata hapa na sioni kama hao ni watu wazuri mimi. Yaani leo kitia wapi? Ni wao. Kai, Jesus. Wailimo. Jesus, kwa nini msichukue simu? Akini nitakufa peke yangu. Jesus. Wailimo. Kai,
Mother Jesus. Sasa nitadu hivi. Nini nitafanya nini? Jesus. Angane ukire. Nimbukire makothe. Riu ni kwa nina haraka na bwira thimu ni nyino irimu ati kwa andu mamurumiritie kuma wa moya. Riu nerwa ngari yoneka ya ukawe no riu ni kwa ngwiciria no kora uka guku mucii riu nienda gutengera borithi please tiga tu ntengera tuke. Makothe amba uke. Uka twarie. Ndure gure gwikari we. Uka ndeto ina ene uka. Ate? Uka we. Aya. Kaina wanakuja. Jesus. Jesus. Unafanyisha kazi ukusi kwa nini? Kwani nimefanya nini? Please, atirere. Unafanyisha kazi ukusi kwa nini? Nyamazisha hiyo mdomo yako. Ukurathi ate tembere no na ene kora mini ate. Mbare no ina ene makothe. Kagwa twikiri atia? What are you saying? Ningire we, njokere ringi. Ningire we, ningithie ngaria nanga mama. Nanga relax nganogoka. Kwa mamu taranyitana kwera nyino wa irimu negwe kwi andu mamurumiritie na ngari nio nienda kuthie. Tiga ngwira makothe. Utingenda ndi time mutegi. Kwa mamu ni kora. Kwa nyinu wa irimu agire ndui. Ate? Ka twikire ndui. Tondu uramini ate mamu. Nakwira atiriri mbarate yaku. Tonyorie no nywe. No kome kwa votekeka. Kagwa twikire nyinu wa irimu no kathanaga guku kana. Kakuyo nduramenya mamu. Netendeka. Okay. Bunya mazisa hiyo nasema ndena girito ndibale. Na hata kwa account sile ziko za 500,000. Pesa tunaja nazo. We are not interested in your money, madam. Jirai murenda ki? Kai mwatu mono. Jirai. We don't need your money. Kai mukwenda ate na tibara. Kai jirai. Na ithuĩ ti ithuĩ makothe. Kai kwani mnamjua? Kai makothe ni mwamura makothe doke. I'm sorry. Nasema hii kazi tumalize haraka. Kai Jesus. Kai mukadhi kwangu makai ni aramuona ni. Kai dukajurage usiniue. Nyamaza hiyo mdomo. Aki dukajurage. Kai mutikajurage. Jesus. Kai ui mwadha. Jesus. Kwa. Jesus. Soma. Ndendi kagule. Mpai community decision. Tumalize hiki tu. Okay, ni kama kai please. Akwi. Kai ati ni wao. Kai community wao wote. Kuna kitu nimewafanya mimi. Imagine mimi sijawafanyia kitu. Okay, please, ebu nikwambie, let me be honest. Okay, niko na plot kama 5. Fanya nimekwambia kule Nyeri na sawapatia. Na sitasema. Sasa hizo. Sitasema ati kama hizo ni the next of kin. Umesikia? Okay, then tamenya God okay. Tumalize. Imani jili mnatumiwa mkajiweke kwa shetani. Sasa madam, na si kupenda kwetu. Okay, nakupenda kwetu. Nakubali kukufa. Nakubali kukufa, lakini nisikize. Unajua hata God. Nyamazisha hiyo mdomo. Jesus. Hebu sema maombi yako ya mwisho. Oi Ngai. Mwathani Ngai jigwera tha Ngai. Atwaye mwathani ni yaku. Ngai mwathani mahonokie Ngai thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai. Na tuombe tupate wateja. Tumalize kazi. Ngai. Utamenya mukahia. No mukabebio nĩ Ngai. Ananyu tamenya no mugaku. Ngai but tiga ngwire makothe. Moirega wetu wega matao. Utikuva kwa masoro enironga. Nyinwa irimo nua to thigitha kwigana. Grace misconduct.
kana kwira ndeto icio riu bau cia kinya ti cia kuenga okay it's okay mamu ndirarega ni mbisa nyino iri muno kuvitiritie ta muciari nira mena no vitiritie family nira menya no vitiritie tura no vitiritie tura ria ndamunge gutie mundu mbisa nira menya the situation nginya tugeza county ni muvitiu but surely kamwagiro goza sheria mjarari cianyu na kwira makothe tutigukurorereria uragwa ni nyinwa wa irimu tukionaga No, kila kindu. Thapki special. Introducing Thapki in Kamba. Thapki, kwani wamba goyu? If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu, ekatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa, na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie, andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bwa amituki. Watch Thapki in Kamba on viusasa.com. Asi akamba netwabikiwa. Oh yes! Goko Thapki atwahitire how horo azogorare kamoche leka na mukau togo ni kukinandia ginyagia 395,000 only giri magana matatu mana 95 peke yake goko tore Joska Kagudo Road mugondo tuko tore keirie boa hole na tuka kutabiria mae okay tuka gwikirira water storage na pio gutigirira we na mae hende ciothe na kuojuja turegete thogora kinyagia 495,000 only na cio ici ciothe ni title cia mugundo uyu tucerera Ruiru town Greek Towers first floor kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigiria Leo no igwatire rwimbo rou tasikiza tune thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya star 860 star 282 hash Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching Viusasa by dialing star 487 star 3 hash with as low as 10 shillings. Karada. Okay, mimi hurumieni. Na ui tafadhali ebu mimi okay basi. Mimi nakubali sasa atakundi kwetu. Ebu ninguruta. Nenguma nerekenjoke nyiri. Mutimi oteke ngwire. Okay, rekenjoke gwitu. Nyiri ni urathi. Good rekeithi. No urathi uri ithanduku. Okay, mwathani gwitu nyiri kukena uru. Please, let me go back. Kana thigo asucukire nyaga. Okay, ebu kai aki ni hurumieni. Saidi gani? Endelea na maombi. Jesus. Endelea na kelele yako. Si kelele ni kweli na wapi. Ile kelele yako. Ndeto ici ciecekene ni kaunti ng'ima. Borithi ni ciece, ucieci ni wece, sibone wece. Sabu sibone wece. Ukawa sabu sibo ndeto ino ciothe ni maramenya. Ni maramenya, ni maici. Ina riu mathiete kuoya kinya. Nyinwa irimu ka kinya riu varia bo riu.
no atukinya varia varia vera gwa vau nomo tutingetekera ringi makothe nindi tanie ndingetekera kwengionaga kana kwira kabangwa eni no ndogo kwengionaga ugo niguo vati werewe koguo urelaxi urie nonywe weterere kiria gigauka na waramie ngoro ligandire sini mukaguo it doesn't matter sasa kwa nini mnataka kuniambia sasa mimi ni maiti madam ekaterere madam ekaterere ciugo icio wina cio nyingi uguo cigire muthwano kwira kai mutarira kai eni nokire lete hapa nokire wewe harakisha eno ni ukanda uraga metho awale ulikuwa unafanya nini pale nikagombe ngutuzagirwa muraegana wega amuka wewe fugia hapo chomea goko yes goko madam wezo hete tanguo sawa weka kwa ile gari ngiganira twende huku tukorava ndio na tugitwarana nawe makothe ni wese karaga ngina gatie gunaga riu ni urimo kana ni wendo ni kumbe guo tangembe guo makothe nari ndagike mwe nyakoria atiriri makothe kai kweli urimo na wendo cia ngina mwe makothe ni kuthie wathie wena mapio kana kanyi wambura mene wona kathie kiothe giaku ni kivaru ubona ne mothiru miguu sana miki mwaga ndani wewe utanyamaza, umesikia? Ulikuwa unanyamaza bila uko mjanja. Sio. Juu. Kimadi. Mameno inambia nyingi muno bengi. Ndona hali hakinya na ATM. Tutikembe tuikare nayo thiko kadhaa. Turute bia alafu tumirage lita ichi tushine ngari peke yake. Muona atia? Kama kona ngari ndena mabende nayo. Matikame yale mtwaze zile ngari ndai. Makina mama ndai yakwa. Tukiatia leo. Good. Watu tikeliga na hiyo tumana githe ngari. Kivi kitu uchina. Ini. Tushine kiu. Chap. Kia nora rururwa mwana kimburai mundu mugi. Kwa thiri atia mwata. Riu ni kamwana oya twikire atia. Ni mwana akambura. Ndwiri. Atirede ndadia kwira atia. Ni ndiramenya kana ni kwa guo athiururirwe kana ni kurwara arwarire ka kwekarirwe sabati ni ndeto ino ndiramenya kungithia atia mwana kaga kwigua ngina ka kwira atia shoshi agwo tutire gusana nake na ndangithikiririo na ndagikona imwe no abiuria njore no wathie we nilete hapa haraka toka harakisha wewe harakisha hapo ndani.
reke ngwire shush maundu maya ti mahuthu kwaria mati mahuthu shush ti mahuthu ndui ndu gitai kibuthu riu bau ona ngikorwo mam tutiguithanagia kwaria maundu maya ti mahuthu shush tiga ngwire mumbi nduri kandi kavya tiga na inatwe tusenge kithaka no urona kweli shush ta kuhoteka kweli tiga kondanga nengera ikiondo ndie thokore ciakwa shush niguthia atia Ngai mwathani tumeige mithenya ta 5 kana ona 10 o muthenya tukuruta maximum nona ntwatonga ucio mucara wisa na ore tutire riu ki mita riu gupundu waura utire interference kwi sawa so rekeje utie gari yako then umudie nyamu faster unako hiyo tuko tulikitie faster nireke ngwire bwana makothi ni mwene ndirari umwe urari mucemani-ini ucio na reke ngwire ndukariganirwo ona mundu uria uraceaga mucemani ucio ni maituguo nyukwa Mwangi uguo niguo ndirakwira na reke ngikwire ni resolution iria ndiriguire yangenia muno iraugire ndendi kagure ni ndirari hakuhi kurugama ni njugiririe ino amenye mutumia ucio uria nyonetie kuhitukira gukorwo ati riu ati ni ndimwe tondu ati ni mukaguo ngari yakwa akaruta battery turaririkana karuta battery ya ngari yakwa gatinda muthenya ndukuta 3 ni itari na ngari tunatoa italala hapa ama anunue ingine. Endea prayers kwa gari. Nitafungua. Nimepelekangwa clockwise ama anti-clockwise. Mobi. Hiyo wajimu ni good imeshika. Nakwambia utafanya hivi. Tukiitoa hivi, uipeleke kwa boot. Imeenda. Nitikie. Yes.
Nakwambia yes, kanaisha, kanatoka. Na ndukariganirwo ati mutumia ucio waku andu acio othe marari hau gutiri mundu taramenyire mutumia ucio na mahitia na abataire acinwo. Ukuriganirwo muthenya ungi nginya kuri hindi ni ndarugire mitari-ini ndari haku kinywo endaga kunginya na ngari gakari kau gake kabataire nginya nako kahie gatwike ubuthi ndahitirie ici. Sasa wewe unafikiria unataka kuniua? Mimi nimesoma acrobatic. Hata ndege ikianguka tu hivi haiwezi nipata. Enda kabisa. Itura riri bwana Makotheri. Urenda kunjira kuri mundu utari na karugano angiwa ka mutumia ucio. Choma kabisa. Kwenda ruriribe. Riri itura riturie. Ucio mutumia kwari guthie thoko, itura riri ko ririaga muno. No ingira kitura riri rigacabuka. Rigakore na mathina. Kota na vinga busiwe. Ni bana. Huyu ndiye alikuja na hiyo story ya kumweka hapa kwa busi. Nini watu wanafanya busi aje? Sasa nauliza, Sonko tutamwambia nini? Sasa shida huyu naye ndiye hakufunga busi. Sonko ataambiwa nini? Pesa tumekula. Wewe ungefunga huyu madam mikono. Shida ni kufunga mikono ama ni kufunga buti. Sasa let us do this. Sonko anangojea feedback. Sasa najua anaweza piga simu anytime. I'm giving you 2 hours. Lakini si adhaye hizi kuenda sana. Mwe mmetafuta huyo before aende sana, mwe mmemtafuta, mtanipigia simu. Sasa Sonko unataka kutuacha? Tuacha hapa. Wewe mkubwa. Kingori. Sasa una alienda wapi? Kuna shida zaidi. Boss. Twende tuone kama tunaweza mpata. Ni kama pale hivi. You see, Mr. Mwangi nienda wiki atilileo nawe. You are my good friend. Tumetoka mbali sana. Si ati tumejuana jana. Kweli. Put yourself in my shoes. Yani ekire iratu reci yakwa mimi ninamenya the whole village is complaining. Of course. My family members are complaining. It's a fact. You know, unajua afadhali kukola spend. It's a fact. Sure. Yeah? Okay. Me, I'm even surprised Moravile na mwatu that kind of resolution. Okay. But then, Mwangi, put yourself in my shoes. Ekire iratoreci yakwa. Ikorwo ni saitani, ikorwo ni ngoma, ona kiembu tugaga nguie mwene na arithi. Kuna wale wanairushia mawe na kuna wale wanaipatia chakula, si ndio? Leo put yourself in my shoes. Okay, korwo ni mukagwe ona weru ungiathi uge umucine. Would you do that? Is it possible? Put yourself in my shoes. Enyewe maundu mangi ni maritu na ohuo maundu macio maritu hete ri tondu ona ni ndarora riu ndageria kurora nginya mwena ungi of the other side of the coin ni ndirona yani
kweli maundu mamwe ri ni nginya to restrain tondu maundu mangi ni ungai ndungihota kuoya mwire wokerea moyo wa mundu ngai atendete riu ni bwana makothera ngukwira ni atirire for now na kihoro cho tutigire hau. Let's go. We twende tujue namna gani. You know the only person I could have called. Sindio? Leke tuthie. Yes. No te baba. No kai bwana makothera to hau ni harito we. Bikuri andu anga. Jipange na Viusasa. Jipange na Viusasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na Viusasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe. Unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na Viusasa. Hihi ni uri kiroto gia kugia ngari na ni urigagwo ungirutia ha tathikereria. Mareto makwa ni ria Wanjiko, ndi muikari wa Mebli na ndutaga wira ha Kamite Kona salon taga at Jewel salon and barber shop. Maridadi Motorcycle ndamenyire hingo ndahitukagira Kiambu Road. Kuma ndaingira Maridadi Motorcycle ni ndeithikite muno tondu ni ndasave nao ni mahotire kungurira ngari. Arata akwa na aria maranjindorera gwa ma advice ma join Maridadi Motorcycle tondu ni hakwa ni ndeithĩtie muno. Igera Maridadi Motorcycle uhigie kiroto giaku gia kugia na ngari na makiria no uigithie na ithwe wionagire faida. Maridadi Motorcycle, maisha ni kuplan. Ukienda rwimbo ruru tuke rugambi thini wa thimu yaku hinya *811*275# no rikane ati Inooro ni muci wa aini othe. Vision Africa Housing Cooperative Society marina brought very prime 1 kilometer only kuma Keroshe Industries urena Kuru Nairobi Highway haha Kayole. Rere ni itora rikorete muno kwena mathukuru ma kimataifa ta Liza Academy, kwena commercial na residential na commercial trade ya 1.2 million na residential 950,000 ukariha 50% balance ukariha kahora we mutirithie na wale unariha cash ukahewa cashback ya 50,000 Kenya shillings. Tucherera wa visishito na Ivasha, Girigiri, Naikuru na Moro. Vision Africa Housing, your future is safe. Wekelea na Shabiki kaende. Kwa majina naitwa Frederick Pulei. Mimi ni mkaaji wa Kajiado County. Mimi ni mkulima, nalisha kuku, nalisha ng'ombe. Wakati ulipigiwa hii simu ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani, nilikuwa nalisha kuku wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante. Hii pesa na plan kuongezea kuku ziko hapo. Niko na kuku wa kienyeji na mimi huuza mayai kwa wingi. Na ningependa ku-expand pale mahali na watu wasipuuze kwa sababu kama mimi nimeshinda hata yeye pia atakuwa mshindi kesho. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Haria mawanduta niwe nguturira gutiri mundu ungianduta hau yani kaima mani uri bata na ni uguma. Thank you. Lakini ati ndendikagure by community decision nikinyete hau kweli. Nimefika hapo
Dereke mathi. Ai. Niego tike ndo ne mwonu. Ai, mame ogwe thitha e. Niregua takona okiriria njara. Wowe mumeonu. Utike ndo e mwonu. Werozi orae wasare. Agwa, by the way, mamera ugite na mbia ngarire. No korwo kwe mundu urutire. Ruto vevirie mbia ngarire. No pusi wa muthemba uriku ruto atine tukiruta omuthi. Ogwane mbia tugusaragia icio nacio tutigire niki. Na tukina ivevia. Twacoka twavevia mathaa. Ai. Niwe rono kuone manie. Ogwane ithiuru cia muthemba uyu. Ndiere ngore mwanika bandi ngendagie bangi kibira. Wanegwa wira ni muveu kune gatune. Sawa. Kikanyumire. Bana makothere. Ni reke gwire. Ni hindiria turekaga maundu maya mothe. Ni ndireciregia ni guguteithia turaguteithia. No riu we ndironekana riu nuramba kuhana ta uracoka mundu wake hutate. Na ni ngeretie guguteithia muno. You know, tiga ngwire Mwangi. Mutumia wa mundu tugekagure. Yes, I know she is terrible eh. Lakini wacha nikwambie kitu kingine. There is nothing I can do. Wanafadhali nyinyi mnaelewa bibi yangu ni mbaya. Unajua kuna wengine wako na shida mingi sana. Mimi lazima tuvumiliane. Akegwire mwana makosa. Tiga ngwire Mwangi no iko namna hii. Muturire kwira gwa ungi kova ndimo, thondeka juice ya ndimo. Wako machungwa thondeka gura is my own. Uti mutumia uta thina ciake ati hapo hakuna kunisaidia. Ona wakue thina ciake. One thati cietu munanjua. Na riu tugwikata tondu na riu na twamwetha tutamona guku. Na riu hena mundu uroka. Hata kutura basi. Sawa, tamurie kana none tangazie. Karika black KCJ. Oe, habari yako? Salama sana. Kuna kitu tunatafuta hapa, kuna kagari tunatafuta, kagari kadogo keusi. KCJ. Umekaona? Ndio tiga kadi ni muone. Mudhiete tauni, Monferisti. Makothe. Nitwathi tauni? Nitwathi tauni. Neke, kwenda thina. Sagotina thina niko negwa mwita makothe na thiri kana jamba twathomane ona ni akuire riu ngona ko marenda kuvara. Mano guchera maciarago makothe ni ingi. Gai. Mwathani wa mugoga. Kai uma mucoro wa ciamani na makothe. Andu maciaro ni ariuka. Ni ariuka. Ingira haha makothe ni riu na we mundu urathi kumena. Umete Kugu makothe maundu maya mothe ni umoi. Ukanyitanira na andu anyu, ukanyitanira na arata aku, ukanyitanira na community yanyu munyarire ni. Na ti mutumia waku ni. Hofu imetanda katika kijiji cha Ndamunge Runyenjes baada ya mama mmoja kupatikana amechomwa kwenye gari lake. Kulingana na afisa mkuu wa polisi wa tarafa hiyo, gari lilipatikana limechomwa, mwili wa huyu mama ukiwa kwenye buti ya gari. Mwili ulichomeka kiasi cha kutoweza kutambulika. Polisi wanaendelea kuwasaka waliotekeleza kitendo hicho. Tutawapatia habari zaidi pindi tutakapozipata.
gutie na thina guku no atwiyumiritie sasa mambo ikifika hapo mtu atafanya nini ni kujikaza sawa nimepoa ai hapana msishinde mkikuja atuko nyumbani nitakwambia sasa kule mtakuja tafadhali sawa Daddy. Rĩu nĩ gũthiĩ atĩa gũgũthiĩ atĩa? Mundu tutiarĩkĩirie. Ndakiria balance tiga ndeto nyingi. Jack, wait, ndakuria. No, waji nĩ gũkũriti. No ũretwo king'ori. No ũretwo king'ori we. Nĩ. Nĩ wĩra ũrĩkũ mũgutu. Twaugĩte mũndũ ũcio athiĩke atĩa? Kuma na kũrĩa rĩ, mũngĩamũragĩire na kũu. Na line cia Thika. Kana Sagana. Mona? Rĩu haha nĩ harĩ. No getia mbeca. Haha nĩ harĩ. Wenda kũnjĩra atĩa rĩu? We, muthe. Andũ akometeire, manjetereire haha. Nĩ kũrora wĩra na mbeca, no mbeca ũreka. Wĩra ũrĩ. Twakĩrutire. Wĩra warĩ wa kũrĩkĩria mũndũ. Which we did. Ndakuria atĩrĩrĩ. So, muthe, ndicho ũrarehe nyingĩ. Thikĩrĩria. Na discussion niyo ndio nega. Watu majali no dieta ndakuria atĩrĩrĩ. Ndakwita ũhoro wagĩrĩirwo gũkorwo ũrĩkĩrĩ. That is suicide. Ndarĩ kwĩyũraga. Rĩu ta imagine ũrathiĩ kũ mahĩndĩ marakorirwo buti. What does it mean? Rĩu tukonania kũu nĩ kĩrĩa. Muthe nĩ kĩĩ kĩrakũmakia? Nĩ kũragwo ũragĩtwo arĩ buti. Mahĩndĩ marutwo makia. No kandũ marauga nĩo mũra. Kumana na Nairobi rĩ. Atĩ ũranjĩra atĩa? Nĩ kĩĩ kĩra mamuonire rĩ. Ciro gũthiĩ atĩa rĩu? Itua rĩrĩ rĩa andũ aigana. Nĩ gũtuĩke nĩwe ũkwĩrwo. Nĩ thikũ nĩ ciguaga. Na nĩ cionaga. Muthe tiga complicate. We ndakuria atĩrĩrĩ. Wewe lipa sisi. Reke ngwĩre. Ko mũndũ ũcio mũngĩamũragĩire o harĩa kĩrĩa. Gĩtĩ-inĩ kĩa mbere. Aikarĩte ũguo na mũcibi eyohete mũcibi. Icoki ona tũtingĩarĩrĩria. Rĩu nĩ kĩrĩa. Mumbi
I'm confused. Ogore go confused, no one confused. Niregwa kiongo kwa totally empty. Nyona gutiondo niregwa ngenda gwiciria. I feel like I even want to be empty as I am. Ndadide mama kulinye. Borithi marakwĩrire atĩa? You see, borithi mambire undu kana marege kumbira, we know the truth. Mimi na wewe tunajua ukweli. Marauga nũ ũrekire gĩko kĩu. Mumbi si no hata wewe obviously unajua ni nani. Nituramenya the truth, nituramenya ara marakire mamu gĩko kĩu. Ono kia ya professionally. Tia huyu ya nyamuita. Cha Simon Makodi ndio mu fake. Muthenya kengi. No becha bro becha. No menya na becha chino kunekena na ndugikira haria. Eke gwire muthenya. Hapana. Ndugecirio ni gwira witu wa mbere kuruta. Wira nturutaga. Guti wira kwa contract. Week ABCD. Leure ni amamure ha. Na wira wali kurekeria. Which we did. Hado haragero ni nduthi, haragero ni ki? Tena ukamuikia buti. Mukamuragira buti. Na tena one thing. Na ndamwirite wega ati mutikarute one akora igiti kia mbere na indo cikaitika utu ni mundu we muthe ithi gutikindu ona ki twarutire kwa jona turage nginya na mbia nginya mahitie mu na ki but ithi to kwe wira wa twathiete kuruta tutiahutirio na ki Riu mumbi what I can request you tatne tukire ndeto ino let's keep quiet okire kibi na ndukareke wairimu amenya anything wairimu should not know anything. Ndadide mutukanira ni. Riu tutikiuge maore mwe dadi. Tutiarie ma. It's like mumbi ndo understand the weight. Kanori to ande to eno. Okay. Let's go ahead. Twarie the truth. Twarie the truth yo muthe tuge okay ni shosho ni anko na wale wengine walifanya hivyo. Atiri kinguri ni ndeciragia na ndeciragia mukuruta wira professionally tondu maundu maria mokite riu niki kumakirio mure we nduramaka we ndeke makirio kina wira ndarutire me I did my work reke gwire undu umwe tondu ndona undu ni ukuripuka ume genyitu katuke nyitu onenyomo ko mwethe njera iki akorathi I'm telling you muthe wali go peuri nitia kumenya kibali ujoya tiongi uyu ikarate riu ikoguo ona kaboto he wira wa ukiria he wira ungiwe uheana wa kiria ringde na ndukariga no mumbi this is a capital offense. Mundu akivitie kunyongwa tiavitie kuva mirere. Riu can you imagine so okay ni twauga tukena okay we have said it. Can you imagine so akiova mirere kana kinyongwa? Ona anko na andu aria engi. Which one is better now? Keeping quiet or talking? No riu kiria gigutuma meke mamu uguo niki ona ngikoma muni arahana gore arahana kiria kiratuma kiratumire mamu ike uguo niki dadi. Surely. Ona niki uno kiria kira nireuria lakini riu amoso onego muthongo akiuga between the rock and the hand place nyendiramenya what to do now. Nukaitiwega dadi kunyitira ngai itemi tondu hau ni maranyitire ngai itemi dadi. But please keep quiet. Sawa. Tika tuambe tukire for now. Akora ndeto ikamenyeka tika imenyeke through other ways. No dadi rona kurita tukuhota guikara na that guiltiness tukimenyaga ni turamenya aria marekire uguo. Tikafatuge ma. Let's think about it. Tika tuishiria. Kuzira wiki no kithire gukora at least kiongo gituikite step. You know this is a confusing state of mind. Ndio dadi kana kuhota gukirani. Toni ndiraigua ndu ucio ukihinyiriria. Ndiraigua uru dadi. Mamu na ngikora arari muru kana arari mwega kana arahanaga atema. She didn't deserve that daddy. Haku deserve yo. Hey!
Unataka kujua mshindi wetu ni nani? Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching Viusasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Jipange ushinde na Viusasa. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi. Girigiri neo town yere yakora na vividi nene muno theine wa Nakuru County na nikio Sibamon Investments Limited reuma kureheire Mirimani Estate ire ya negated community kundu uri ukiragio ni tunyoni kundu kuhoreru kundu gitiga family yaku ukama mathere utare na wasiwasi tondu neighborhood eikaragwo ni who is who theine wa Nakuru County. Nyumba ici ni 4-bedroom maisonette na ciena master and suite na o nyumba ina title yayo uguo ni kuga ati ona no ugurirwo ni fegi yaku na thogora ni 8 million na wa book ugekirwo interior finishing area okwenda wihike tondu irahurio tangi mahio hauhora makeria macerere Gio town igoro wa Equity Bank kana Ruiro thimo ni 0745 888 111. Ni shesheni ya Inooro TV. You're throwing money down the drain. How? On this cleaning product. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Wekuigwa rugambi taru ni ukoro ukimenya ati ni tabarira ya mwenjoyo yarikia gukinya ngikunyita ugeni ni njitagwo bio wa boy mwanake wa shushu muboi wa baria thumbi ngakioka ni ukoreta na ni wakinjeterera ndagioka tutwarane hamwe na kiondo giakwa ni gikihurite wega gukorwo gikurehera nyimbo hamwe na marefeta no amwanya ni ati ni gukorwo gikurehera rwimbo rwa wendo rwimbo rwoinagwo magongona-ini matiganite muno maikeno
tukireherwo ni gikundi gia Kuza Africa Sanaa. Nio megũkorwo magĩtũhingũrĩra tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai kũtwarane hamwe, aranĩria nani kũra namba ya 22488 o hamwe na page itũ ya Facebook nĩyo Mwejoyo Show. Rekia ndũmĩrĩri yakwa nĩ gũkorwo ngĩmĩamũkĩra na njĩra nene. Reke tũtwarane hamwe tuone marĩa ngũharĩrĩirie. Erokuza korodonjo kodilange, erokuza korodonjo kodilange waeboma. Erokuza korodonjo kodilange, erokuza korodonjo kodilange waeboma. Nilipofika Nairobi, jiji bora na mufti, palipojaa shababi, wazee na mabenati, nikasalimu kibibi. Kenijibu etifiti, vijana na mabenati. Kipi Kiswahili hiki? Kibibi kasonga kwangu, nimpe kiti asiti. Nikaona mbele yangu, kwa mapozi kajiseti. Sikupatwa na uchungu, wala chembe kibuhuti. Vijana na mabenati. Kipi Kiswahili hiki? Kamuliza wenda wapi? Kenijibu marikiti. Kwenye kazi au vipi? Jibu lake ni na deti. Ana majibu mafupi na time hawesti. Vijana na mabenati. Kipi Kiswahili hiki? Mtu huyu ushangaza.
lugha yake sijageti, hataki kunisikiza, eti mimi sina senti, bila doo aeleza, yu tayari kunibuti. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Punde dakika kidogo, nikaanza utafiti, naona ana mikogo, na haogopi umati, hawataki wa ushago, wenye koti bila noti. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Na kutaka kuwale, akawasha sigareti, hamuogopi madhe, asije kumripoti, pegi mbele afadhe, mkali kama gosti. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Ni kibibi maridadi, ila mambo tofauti, asema mboga si fudi, bwana kunipa doti, chuma mobu sina budi, kujaza langu poketi. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Tabia na harakati za vijana wa mjini zina nyingi hatihati, tafadhali jikanyeni, na huu ndio wakati. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Hunishangaza jamani, tuelezane kwa dhati, Nairobi mitaani, pa watu watanashati, panasemwa lugha gani, na kanuni haifati. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Swadakta. No akigwa ile feta riu twarehero ni iretu athukuru wa mai mahio girls rari ri horo wa shengi kana thiomire ikoragwo ikihuthirwo guku matauni mundu angiuma gicagi uke tauni kwi mundu matukanagia mundu biu igwa marito mangi maragwetwo ku acamani na andu ukaigwa jesi kiuga manze tumebakwa hapo na masanse manze hata sijui ni aje manze wa saiwa na daido ukarigwa atiriri masanse ni matu ginyaruga igevya mikawa-ini wate chips mwitu ukarigwa atiriri okay uniwe mwitu mundu ni aratari mustuni mwitu ukaigwa chips mwitu ukarigwo ni ndo ugicoka ni to chips tungi hau na ingi karara ukarigwo ni ki ugicoka ni safasi na sai yani thio mingi no ni njega andu ni magithomaga o kaundu kuma hau tunyitane na aruto agitwe girls no maraturehera rwimbo rwa wendo na nio mekorwo magitutwara break koguo no wega guthikiria rwimbo rura koina mundu waku hau you can dedicate the song akiigue no kimuririkania haria mumite wendo-ini wanyu na mugithi na mbere na kurimira wendo nigukorwo ngicokereria ndugathi haraya Sukalilitama na yabaki suka seko tingamae yangai na mombaludo talo mukabama dumba sobalana kisabelo belo ya igwala yanga ena sheri sukalilitama tiriri dumba dumba tiriri dumba dumba tiriri dumba
afternoon to our loyal viewers from wherever you're watching us from. I am Mokaya Junior. Karibuni jipange na Viusasa. Mnatutizama kutoka Citizen na wacheki sana. My Inooro people and Ramogi, I see you guys too. And lastly but not least, karibuni to our online viewers who are tuning in from all the social media platforms across kila mahali penye unazokuwa unatuona kutoka, hata kama ni kwa mat. Karibuni sana. I am your host, Jipange na Viusasa. My name is Mokaya Junior and we are in our weekly draw of 500,000 shillings winner by Jipange na Viusasa. Mnakumbuka last week tulipigia one Elizabeth Wangeshi. She was very excited. She participated on the draw by dialing *487*3# and yende alikuwa mshindi wetu wa nusu mita. Usishangae, this could be you. Next naweza kuwa ni wewe ndio unapigia. You never know, you just never know. So leo Elizabeth is joining us in studio na yeye ndio mshindi wetu na tunataka kumgift, tunataka kumpea her check that she won last week concurrently as we call this week's winner of 500,000 shillings. Ndio. You're again, narudia, you're probably wondering just how to participate. It is *487*3# and from as low as 50 shillings, you can entertain yourself on the Jipange na Viusasa draw and unaweza kuwa mshindi wetu next. Sasa nataka kukaribisha Elizabeth in studio ndio tumzawadi na pesa zake zenye alishinda last time. Elizabeth, karibu sana. Habari gani Elizabeth? Sema sana. Uko poa? Niko poa. Last week nikikupigia nikikujulisha that umeshinda do. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kazini. Nikapigiwa simu, nikaambiwa mimi ndiye mshindi wa 1,500. Na ningependa viewers wetu wajue ile kamera yako Elizabeth pale. Ningependa uambie viewers wetu, how did you participate on the draw? How did you end up here? I just dialed *487*3#, nikaweka 50 bob na nikatangazwa kama mshindi. Just like that tukakutengenezea wiki, si ndio? Sasa Elizabeth, niko na check yako hapa hivi. Ndio nataka gift nayo and vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1,500. 1,500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia sheki yangu. In case hukukuwa unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Thanks a lot. Thank you very much. And just like that, imagine tumetengenezea Eliza wiki yake hivyo. Actually si wiki, ni mwezi. Cause ingekuwa ni wewe akia nani napigia simu saizi na nikwambie umeshinda nusu mita, ungefeel aje, you know? And we are doing that right now. So joining me next on set is our customer care representative, anaitwa Judy. Judy has done the draw pamoja na our BCLB representatives for the draw and she's joining me on set kuniambia ni nani ameshinda pesa zake za this week. Judy, karibu sana. Asanti. Welcome Judy, welcome. Niko poa sana, uko aje? Kwa salama sana. Ningependa kuverify that Judy, jina na namba yenye umebeba hapa ni ya mshindi. Ni yake. Verified, completely verified. Yes. Akia nani Judy nisipigie mtu hajashinda? Ni yeye. Kabisa. Asante sana Judy, thanks a lot. Nilikuwa nashangaa kwani hizi pesa akia nani ingekuwa ni mimi ningefanyia nini, you know? I'm calling our winner and while I call her, kumbuka how to participate *487*3#. Naweza kuwa maybe ebu cheza saizi, by the cheza saizi, you never know, maybe ni wewe ndio namba yako iko hapa hivi. Shikilia simu yako karibu and play, maybe you could be the one I'm calling. Acha tujue ni nani ameshinda pesa zetu. I was worried nisiweke wrong number bana nipate while she picks up akia nani just tunatajirisha watu hii mtaa Viusasa, hebu jipangeni. Acha shike. Nice. Uzuri si mteja, nilikuwa worried sana ningepigia
Mshindi nipate ni mteja. Star 487 star 3 hash. That is how you participate. And we have a daily winner of 100,000 shillings. Our weekly winner is 500,000 shillings. That is 500,000. And our grand winner, who walks away with 3 million shillings. Ameshika simu. Hello? 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 Habari gani? Nzuri sana. Mimi naitwa Mokaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Okay, ni sawa. What is your name? Unaitwaje? Joyce. Joyce nani? Joyce Mudhoni. Joyce Mudhoni, yes, that is true. Joyce Mudhoni, ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo wa shilingi nusu milioni. Unahisi aje Joyce? Nasikia vizuri. Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Ni kipindi gani wewe unapenda kuwatch hapo hivyo kwa Viusasa? Beki. Unawatchingi Beki? Haya, kwa hivyo wewe unajua kenye ita happen leo jioni kwa Beki? Usha watch? Nini leo? Episode ya leo? Haya, sawa Joyce. Stay on call, usikate simu. Stay on call, my producers will get your details wakwambie vile utapata pesa zako, si ndio? Okay. Meanwhile, uzidi kujipanga na Viusasa kabisa, usibanduke. Okay, nimefurahia sana. Haya, sawa, asante sana Joyce. Okay, sawa, thank you very much. Mnasikia, hiyo ni raha ya kukua na nusu milioni wadau. Guy, mimi yake hadi nasikia wivu. Joyce ametoka hapa hivi imta na nusu milioni just like that. How she got that is she dialed. Akiana nini nitarudia ikitu baka muelewe. Ni star 487 star 3 hash. And with as low as 50 shillings, una participate na ni wewe ndio unaweza kuwa napigia simu next, niambie that umeshinda pesa. Sikuambia guys, nilisahau kuambia, but let me remind you. We have a daily winner of 100,000 shillings. We also have a weekly winner, vile tumewinisha Joyce saizi na tukamtajirisha na 500,000 shillings. And then we have our grand winner of 3 million shillings mwenye atatoka imta akisikia fiti. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Neza kuwa ni wewe ndio natafuta mtaa. Play with as low as 50 shillings. Na that is how you become one of our winners. Shinda daily. Mtakuja mtani by the watu wakawangware, watu wa Dandora, tunaweza patana na nyinyi kwa streets, mshinde hii pesa pia, si ndio? Daily winners. This is how you participate. Star 487 star 3 hash. I have been your host, Mokaya Junior, from our headquarters at Viusasa. It's been real. See you guys next week again on this draw. Nitajirisha mtu mwingine, si ndio? Until next week guys, later man. Acha hata mimi participate. Naweza kuwa maybe ni mimi ndio najipigia simu next hapa hivi na sijui. Hii pesa kia nani? 500,000. Jipange na Viusasa. Jipange na Viusasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi 3,000,000 cash money. Kushiriki, piga star 487 star 3 hash. Chagua Jipange na Viusasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe. Unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na Viusasa.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Inooro FM Mugi ni Mutare. Monaga wathe wakwa aigeme ugire ni korwo ndogeto ndathecagirwo spine ngiparalyze maguru ndaciarirwo kuguru gwakwa kumwe kwi paralyzed niĩ nyonaga ũhoti wakwa ndina ciana ithathatu na ciothe nĩ thomithĩtie gũtirĩ wĩra atarutaga ha wĩra ndĩ mũthigari ndutaga na anti stock theft unit manjĩtaga kĩonje ndĩ mũndũ wambĩte gũthiĩ operation 30 wonje wakwa nĩ wa guoko na kũgũrũ mũthuri wakwa nĩ magũrũ merĩ wĩgũte maitho wĩ mũndũ mũgima nĩ ũramenyete kuona nĩ mũndũ hana atarĩ gũciarwo aciarwo rĩngĩ ndĩtaga kĩhoti gũkorwo wĩna wathe ũcio tiguo mwico wa mũtũrĩre tũtingĩthiĩ kũhoya hoya tondũ hakiri twĩna cio rĩu nĩ thia handũ ngetwo MS kana Queen wathe ti kwĩremwo o mũthenya wa kana thutha wa mohoro ma thaa 3. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ oho ni monekaga na marangi ngũrani na tukakurehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa. Bingwa inafanya ile kitu venye inafaa. You are my champion, but this bingwa is the real deal. Mommy, I need some more. I want to be strong like daddy. Bingwa ni tamu tamu. Bingwa ni tamu. Bingwa Premium Maize Meal ni mutu uthondeketwo na gikiro kia iguru na ufashiriri munene ni athondeki njorua a mutu wa ngima na shafashi. Bingwa Premium Maize Meal, unga mtamu wa mabingwa kutoka Grain and Millers Limited. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member.
Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria mohegereire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nituye ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. No, na kila kindu. Thapki special. Introducing Thapki in Kamba. Thapki, kwani wamba goyu? If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu, nakatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa, na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie, andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bwa amituki. Watch Thapki in Kamba on viusasa.com. Asi akamba netwabikiwa. heindo nyingi ingihinga haha wa mbere mundu ucio urarunguriro haha ni haheaga hakagya kironda kironda kiu kiahona kihonaga gikunderete gekundera ni kuge thina ucio wake wa kumeria haya mundu wina murimu wa cancer no ikure hau ihinge hau ekura ni ndirare mundambie kure mune nyama riu ngima ndirameruka wicirie ni akalezia na ti akalezia niki ni cancer. Neisa jamana nduhio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wetete o muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini ni thande cia uriro wa wendo uturire mwana kwa imamu wanyu na wamutiga ku o muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini ubio thie ndumurano na ngahiha cia mĩciĩ nĩ ndogo riu ni ihinda rĩa gwĩtua tag tres na wĩtue fiu ndũngĩheo wĩra kwa Viusasa o muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini wetu ngimenya mathina maria andu aria ngimahitukagira rich kideno ngucanio na mitangiko ya ithaga riene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV ndũkahĩtũkuo. Hathire muthenya ndaneciria no ndikore ngitwara ngari ndiramucokia nyumba ni nie ndauga uguo mumenye uyu ni purita kana ni Rudra ajo tuhuthetio ni mbia nike tuhana u kuri mundu rarara mundu akarara nja ona tikaba ronya ni cia kagaita. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Fatawa nduthi bururi-ini nduri wa fatafata. Mari handu hothe na mafataragwo ni mundu wothe. Niokaga kwira atiriri ndienda unyumbukie nduthiri yagiire mathaguri. Jeshi eno iretanyihiire milioni 2.5 ithukagira utonga wa bururi na makiria ma ciringi bilioni 1 o muthenya. Ndina mbeca iradeithia igathomethia ciana kiria ndirasave kinini nikio kirareo maita maingi. Aya nio maikaragira metha ya ngano cia nduthi mari na ucamba makeiturura magecanjamura ni ndirenda tuthie na riria maraguo mukayo wao utambaga weru-ini ta mwaki wa githaka. Nyitanagira na Julius Kareithi wa munene o muthenya wa kana mohoro-ini ma thaa 3 tafarira-ini ya mwanya ya ngano cia nduthi.
Nini nakupea stress? Ni bills. Kaa alifanya jana, atafanya leo. Ni rent. Kaa alifanya jana, atafanya leo. School fees? Kama alifanya jana, atafanya leo. Ni mambo ya ndoa. Usiwe na wasiwasi. Kaa alifanya jana, atafanya leo. Juu yeye ni alpha na omega. Dial *811*346# to get kama alifanya. Ndenda kwamba guthie kuona mathi. Na kuria ya thito na mamu wanyuri no ginya ambete haririe tofauti tuthie twi hamwe. Icio ni family issues cianyu. Ni tiga ikujokia na thutha. Family issues situ. Yini? Mundu wa family yako ujike uguo. Na ndugoke na rimo uka na makondomana. Makondomana. Karucio tukari haki. Ai. Nduta ginya rucio tukari o githeri. Ciehanda thinacara cia hwaini tukoragwo na doctor's appointment. Ogwo ni kuga giathi na ndagitari. Ni wega kuonekana ni ikundi ciothe cia ndagitari aria magirwo ni gukuona. Bata ugathi thibitari netha maundu maya ari magathutukanio. Tugũikara thi tuthikiririe ni tondu ino ni thibitari hakuhi nawe. Iria tukwenda umuthi ni iria twitaga ultrasound. Njere tugaga ni gacicio ka ritho kageaga ndogo. Tukorwo tugithomithia uhoro wigie mirimu ya meciria, mirire miega, mirimu ya mahindi, mirimu ya ngoro ona nginya kwaria nigetha ngoro citu cithere nigetha tugatarwo na njira igwete. Macicio matithukagia maitho. Macicio ni maguteithiriria. Ithimi cia pressure ya iguru yagirwo guko ya 120. Nitucenjetie mirire tukaria na njira njuru. Muthenya wa mwambiririo nginyagia muthenya wa Friday ino ni thibitari hakuhi nawe urabatarwo kuhingurira television yaku. Hathire muthenya ndaneciria no ndikore ngitwara ngari. Ndiramucokia nyumba ni nie ndau oguo. Mumenye uyu ni purita karani ruthra. Ayo tuhuthetio ni mbia nike tuhana o. Kuri mundu rarara. Mundu akarara nja ona tikaba royanya ni ciakaga itara. Nunua KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Shesheni ya Inooro TV. Mamwe mamaria tukuharirie Inooro miaraho. These are people who are saboteurs and who are encouraging the destruction of our environment. President Ruto gwathana arangiri 23 wa mititu meherio mushara-ini magikuruhanio na ungumania na wanangi wa mititu. Thirikari kwiranira kuongerera namba ya arutani thukuru-ini cia muingi niguo kugacirithia githomo. Ministry ya ugima wa mwiri gutindiko yanirire guteanirio kwa velo gukirikana ni dawa ya kurefia. Na uishi wa mahiũ gwakĩrĩria mwena wa Dio-inĩ ndĩ ya aikari makĩhofaniria ekuoirwo a uishi wa ng'ombe. Cihandĩte wega thaa mũgwanja cia mũthenya ũyũ wa Jumatano kana wa gatatu kana wetatu
umuthe ari tariki 11 mweri uyu wa 10 ngatho muno ni undu wa kunyitanira na ithue tukumenyithia uria guikarite bururi-ini ona nja wa bururi gukinyiria mathaa-ini maya ma miaraho nie njitagwo Harun Njoroge wa Maina na ni mwihoko witu ati muthenya waku ni uthiete na mbere na gutamburuka na njira iria yagiriire na riu tukianjiriria. President William Ruto ne athanite gutigithio wira kwa arugamiriri atandatu a ruhonge rwa mititu na arangiri 23 a mititu magikuruhanio na ungumania na wanangi wa mititu. President aritio hindi ya igongona ria kuhumba thumbi maabitha a mititu matanyihire 2,668 mwena wa Naikuru kuria ningi arutite mukana kana arutire mukana aria maratabania ungumania na gwitikiria utemangi wa miti hatari kihariro augite thirikari ni hotorete kwagirithia miikarire ya maabitha a mititu. Waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted. From tomorrow, I don't want them in government payroll. These are people who are saboteurs and who are encouraging the destruction of our environment. There must be a thorough cleanup in the Kenya Forest Service. And I have instructed the ministry to make sure that the tragedy that had become of the Kenya forest and environmental conservation in our country must come to an end. And that we are going to take whatever steps that are necessary to protect our environment, to protect our forests, and to make sure that the many good officers in the Kenya Forest Service, including those who are joining today, who are before me, have an opportunity to serve our country with integrity. Tukiuma mwena ucio wa Girigiri tuigire kaunti-ini ya Kiambu kuria aikari a itura ria Gitithia Lari kaunti-ini ya Kiambu ni mahofanirie ekuirwo a uici wa ng'ombe na mburi aria makoretwo makiagagia aikari na ekuirwo atatu ni maikitio ngono. Aikari aya marokire kana marakorire ng'ombe ciao ihingiirwo kiugo-ini kimwe igikamwo itura-ini ria Dioni Ndeia thutha wa kurumaniriria kana kurumanirira nacio na makinya maria mamerekeirie ya nyumba-ini ya mwikuirwo munene ta uria Charles Gikuga uria gwikinyitie mwena ucio aratariria. Ekuirwo atatu mahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya stock theft ya Ndeia thutha wa gukorererwo na ng'ombe cia kuiywo kiugo-ini giake itura-ini ria Dioni Ndeia. Nginya thinacara kuria kugereirio mutitu ikagererio kibira ikagererio guku ngufi nginya ria twamikora kwa mundu mucii na twakora ng'ombe yo ingame thinacara cia rucini na thirikari ni yukire na ni matuteithiriirie nginya andu acio riu meguku kwa anti stock theft na turacokia ngatho muno. Tugikoretwo na thina itura riu ritu ni undu wa ng'ombe kuiyagwo hindi ciothe tondu ni waigua riu mweri wa 6 yakwa igithie mweri wa 7 igithie cia mwiri wakwa igire riu nuona riu mweri uyu ni cia neighbor
Andũ a itura rĩa Gĩtithiarari maraumirire thutha wa mbukugwo atĩ ng'ombe ĩmwe nĩyaiywo na marahota kũrũmĩrĩra na makinya ng'ombe ĩno nginyagia mũciĩ kwa mwĩkũĩrwo itura-inĩ rĩa Dioni Ndeya, na thutha wa gũtaũkĩrwo nĩ ũhoro ũyũ aikari maramenyithia cibũ wa itura, na thutha ũcio makorerera ng'ombe ĩno ĩgĩkamwo kiugũ-inĩ kĩa mwĩkũĩrwo. Waigire thĩ acoka na kũu thĩinĩ na ithuĩ twakorwo nĩ twaingĩra, anjia gũtwĩra ũkai ng'ombe yanyu ĩ gũkũ, na mũicio ũrĩa ũngĩ mauma nake ena hau thutha nĩguo atwĩrire ona mũndũ ũrĩa ũndehire ng'ombe nĩ wĩna ha thutha, oya banga anjia kũmũtemenga na banga ũcio nĩgetha na ithuĩ twanjie kũmũtemenga kũmũhũra, no kumbe mũici ũcio egũtemengaga arauga moima nake nginya kũrĩa mekũgĩrĩte ng'ombe. Arĩmi arĩa makoretwo mandĩkithĩtie kũiywo mahiũ mao matũra-inĩ ma Ndeya na Rari makorwo makĩyumĩria, na amwe mahota gũtambũra mahiũ mao, na rĩu marandĩkithia ndũmĩrĩri nĩguo ũthuthuria warĩka macokerio mahiũ mao. Mathire gũcikinyĩra makora ciakwa iria iyĩtwo kĩndũ mĩeri 2 makora ĩmwe no ĩmwe nĩ mendetie tondũ ciakwa iria iyĩtwo 2. Tũkwenda atĩrĩrĩ, andũ aya rĩ, wa mbere matũcarĩrie andũ arĩa matonyaga mĩciĩ itũ, gũcoka kũmwĩra atĩ haha he ng'ombe nĩgetha magoka kũruta. Rĩu ithuĩ no twĩhoe aya manyitirwo mahũngwo mahũri na nĩgetha marute mabwe kũrĩa mendetie nginya icio ingĩ manaiya mbere, na nĩgetha cituĩke ona ngo he kũndũ kũngĩ maciendetie cimenyeke. Kũringana na mũnini wa cibũ wa Dioni Banis Mũmbi, arauga ekũĩrwo aya nĩ marahũngwo mahũri nĩguo mateithie borithi kumbũrania arĩa makoretwo makĩagagia arĩmi matũra-inĩ ma Ndeya na Rari. Nĩ tũreka ũthuthuria tumenye andũ aya maraiya gũkũ magĩtwaraga indo mwena ũrĩa na arĩa maiya mwena ũrĩa makĩrehe mwena ũyũ, tumenye ũrĩa mangĩhota kũnyitwo nĩgetha tumenye indo citũ kũrĩa cirathiĩ. Koguo aya atatũ manyitĩtwo na arĩa angĩ magũthiĩ na mbere na gwethwo, arĩa megũtwĩra nĩ megũthiĩ na mbere na kũhũngwo mahũri nĩgetha tumenye ũhoro ũcio wa ũici ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Rĩu arĩmi aya amwe nĩ arĩa maiyĩtwo mahiũ mao marenda ekũĩrwo arĩa maikĩtio ngono kũhũngwo mahũri, na nĩguo maimbũranie arĩa makoretwo makĩmagagia na kũmaiya mahiũ mao, na nĩguo ũici wa mahiũ ũhuke gatagatĩ-inĩ ka itũra rĩa Gĩtithiarari na Dioni Ndeya. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ nĩ ceceni ya anti-stock theft ya Ndeya Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Thegio Gĩkunga nĩ riboti yo nake mũthikabu mũnene wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit nĩ atarĩte aikari a mbere matige gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya ũcini wa makara ũtarĩ na kĩharĩro. Agĩtongoria igongona rĩa mahoya itũra-inĩ rĩa Karura kaunti-inĩ ya Embu, Sapit anyitĩrĩire atĩ hakuhĩ o mũndũ nĩonete ũgwati ũrĩa umanĩte na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie, na nĩkĩo rĩagĩrĩire gũkorwo rĩrĩ itua rĩa o mũndũ kũhĩmbĩria tabarĩra cia kũrũnga mahĩtia marĩa macũngĩrĩirie thĩna ũyũ, ta ũrĩa Wawerũ wa Nyambura aratarĩria. Kanitha wa ACK rĩu nĩ ũiyũkĩtie kĩbarũa gĩa gũtambia kĩhunjio kĩa ũhandi wa mĩtĩ, ũndũ ũrĩa mũthikabu mũnene Jackson Ole Sapit augĩte atĩ nĩ wambĩrĩirie gũkorwo na umithio, tondũ gũkinyĩria rĩu etĩkia mahandĩte mĩtĩ milioni 3 na itanya nĩ kũhanda makĩria ma mĩtĩ milioni 15 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 yũkĩte. Kwa sababu yale vitu tunatengeneza na kuchuma katika ardhi Mungu alituwekea, badala sisi kufanyia kazi ambayo ya kuboresha, tunatoa kwa ajili ya utajiri wetu na urembo wetu, na tunatoa kwa sababu ya kitu kimombo wanasema self comfort, mpaka dunia ikawa discomfortable. Kama nyumbani tuende na hiyo mwito, wakati huu tujitayarishe kupanda miti. Tumeongea na Sarada na Kenjen na wengine wako tayari kusaidia makanisa, mashule yale yanahitaji miti.
Agitongoria igongona ria mahoya mwena wa Karura kaunti-ini ya Embu, Muthikabu Sapit ni oritie aikaria mbere mateanirie mutugo wa gucina makara hatari na kihariro, akinyitirira ati mutugo uyu uratheremia utemi wa miti kundu kuria gukoragwo no nyihu wa mititu na kugakorwo na riũa ihiũ kwa ihinda iraya. Tujaribu teknolojia mpya ambayo itatusaidia tupunguze ukataji wa miti kwa sababu ya makaa, maana sasa kuna njia mbadala ya kutumia vifaa vingine jikoni ambayo si lazima iwe ni makaa na kuni. Nimeona sheria ya Tanzania na miti iko very strict. So again, we call upon the national government to consider reviewing the Environment Act. Tupate ya kwamba waweke sheria ya mtu akikata mti awekewe adhabu iko juu kidogo, kwa sababu tunangana tunapanda miti, wengine wanaingia kwa kuharibu mazingira yetu. Sapit ongereire ati thirikari no yage kuringa kiama kia gucokia thi thogora wa irio na wa muturire na ihenya riria Akenya mangienda, indi ni undu ungicenjio ni arimi na marabatara guthondekerwo riera ria mbura, na mubango uyu ugukinyanira Akenya metikira kuhanda miti na gucokia riri wa mititu iria ikoragwo iri ihumo cia mbura na njui guku bururi-ini. Hatuna food security. It has something to do with the water. And for us to get enough water, na ile tunazakuza chakula kila wakati ni maji kupitia mvua. Kwa hivyo mazingira yetu, we must reclaim back our environment by way of planting trees. Mambo ya kilimo tutawafunza kama vile watu wa zamani walikuwa nafunzwa, ndio tuweze kupandilisha mambo ya janga la njaa na mambo ya upandaji wa miti. Igongona-inĩ rĩrĩ ciana 2,000 nĩ citonyetio brigade-inĩ ya kanitha ũyũ, ũtongoria wa kanitha ũkĩnyitĩrĩra atĩ rũciũ rwa ndini ya Ũkristiano rũrĩ harĩ ũreri-inĩ wa ciana iria cikuhĩrĩirie kanitha, na aciari matarĩtwo mateithĩrĩrie kũnyitithania gĩthiũrũrĩ kĩa ũreri na njĩra ya gũthondeka rĩera rĩega rĩa mĩikarĩre ya ciana ici cirĩ mũciĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Thengio Waweru. Nake minista wa githomo Ezekiel Machogu augite thirikari ni gutigirira namba ya arutani ni ongererwo bururi-ini niguo mahote gutungatira arutwo kuringana na uria ruhonge rwa kimabũrũri rwa UNESCO rwendekithitie ati murutani umwe agatungata arutwo 25 tu. Akiaria hindi ya kuhingura college ya arutani kaunti-ini ya Mandera iria ni imwe ya kaunti iria itari arutani a kuigana bũrũri-ini, Machogu augite thirikari ni itacukitie makinya marumu thutha wa kwandika arutani 50,000 a kuhuthia murigo wa urutani kuria murutani umwe bũrũri-ini atungataga gatagati ka arutwo 40 kinyagia 70. To increase to 4 million, and we undertake to ensure that the funds allocated to us by government, by parliament, is used for the purposes for which it is intended, and also there will be prudent management of those resources to ensure that our children are well fed while in school. We are also working out a program with development partners together with the Director General. We also know the kind of program we have as far as teachers are concerned. We have been with the governor and the other local leaders in Mandela Teachers College, and I'm sure that it is only a question of a very short time that we will be able to experience the kind of shortage we have, that in the very near future we should be sufficient as far as teachers are concerned, and there will be proper teaching in our schools. But Nake mubunge wa kwamurwo bunge-ini ya kibũrũri Sabina Chege arenda gutemania rĩendekithia bunge-ini ya bũrũri, akienda vero iria augite ni dawa irarebia andu ethi ikorwo ikininwo kaimana matuka-ini, akiuga wona rĩendekithia rĩrĩ rĩakirirwo andu aingi ethi ni makurika mutondo-ini wa kuhuthira dawa cia kurebia matakumenya. Aritie maya ari cukuru-ini wa muthingi wa Marĩira hindi ya igongona ria kuhoera arutwo aria mareka kigeranio gia CPE na kia grade ya 6 ta uria Victor Kinothia aratariria.
O rĩngĩ mũmbunge wa Kwamũrwo Sabina Chege nĩorotete ministry ya ũgima wa mwĩrĩ akiende hanyuke gutarĩria Kenya kĩrĩa gĩatũmire Vero gwĩtĩkĩrio kwendio rĩngĩ matuka-inĩ ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩrũgamĩtie wendia wayo gũkĩrĩkana ĩturĩtwo na ndawa cia kũrevya mũthemba wa nicotine. Ndawa ĩyo ya kũrevya ndĩratwarĩte mbunge ĩtagwo Vero no na mũciria atakũmenya wega ngĩrora gakorwo ge kababa kahana tarĩ ga thwiti no nĩ nicotine pouches kana nĩ tũnyamũ tũhana tũthwiti twĩkĩragwo kanua na gekĩrwo kanua mwana ũyũ ndũngĩigua akĩnunga njohi ndũngĩigua akĩnunga thigara no kanyamũ kau kagĩkĩrwo thutha wa second 30 nginya ndagĩka ĩmwe mwana agakorwo nĩ mwana mũrĩu ona no athiũrũke ona no agwe. Akĩaria rĩ cukuru-inĩ wa mũthingi wa Marĩira mwena wa Kĩgumo Mũrang'a hĩndĩ ya igongona rĩa kũhoera arutwo arĩa mareka kĩgeranio gĩa KCPE na kĩa grade 6 cukuru-inĩ wa mũthingi wa Marĩira, Sabina ugĩte Vero nĩ ndawa ĩrahũthĩka kũrebia andũ na rĩu nĩyo mbeũ njĩthĩ aingĩ marahũthĩra, rĩu akĩenda thirikari kũmenina kaimana nĩguo kũhonokia mbeũ njĩthĩ. Nĩ gũkorwo ngĩtwara motion thĩinĩ wa mbunge ya kũban ndawa ĩyo ĩretwo Vero tondũ nĩ addictive na nĩ marĩkĩte nĩ addictive kana ĩtũmaga mũndũ agatuĩka mũrevi. Wa kerĩ pouches ciothe cia nicotine thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya iria iroka atĩ andũ mahũthagĩra nĩguo matige kũnyua thigara no nĩ introduce ciana citũ kũrĩ ndawa cia kũrevya. Ngĩtwara motion ĩyo thĩinĩ wa mbunge nĩguo thirikari ban kana ĩkanie kambuni ya BAT kwendia Vero ĩyo na arĩa angĩ marendia those pouches cia nicotine. Aciari nĩ morĩtio gũtigĩrĩra nĩ meharĩrĩria wega guoka nĩ ũhũthĩri wa mbeca na gũthũrima mĩgendere ya ciana ciao matikarike mũtego-inĩ wa ndawa cia kũrevya. Aciari aitũ arĩa megũtwara ciana ikagimare ndamũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani ona ciana twacitwara kanitha-inĩ cia gimara twacitwara kũrĩa kũngĩ mũcitwaraga mũtigĩrĩre ciana icio nĩ cia wokwo nacio. Cukuru wa Marĩira ũgwetetwo ta cukuru ũrĩa ũkoretwo ũgĩka wega mũno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo. Na kwoguo ithuĩ ta arimũ a Marĩira no tuge nĩ tũharĩirie ciana wega na mekũhĩtũka na njĩra nene mũno. Marĩira Primary tũrĩte na gĩkombe kĩa number 1 as the best public school in Kĩgumo sub-county. Na gũkũ na nĩ twĩbangĩte mũno makĩria mũno ihinda rĩu rĩa igeranio icio kũgeria mũno gũciharĩrĩria nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ ũngĩhe mwana gũtirĩ igai ũngĩhe mwana tiga gĩthomo. Ngĩribotera Inooro TV kuma Marĩira Kĩgumo kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thegio Victor nĩ riboti onake minista mũnene ũrĩa nowe minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri Musalia Mudavadi augĩte Kenya ĩrĩ na mũbango wa kwagĩrithia mĩikarĩre ya ethari ngũĩ rĩrĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ mũbango-inĩ ũrĩa ũĩkaine ta Shirika plan. Akĩaria mũciĩ-inĩ mũnene wa Geneva bũrũri-inĩ wa Switzerland hĩndĩ ya mũcemanio wa 74 wa mabarothi, Mudavadi augĩte kũrĩ na makĩria ya ethari ngũĩ 600,000 kambĩ-inĩ itiganĩte iria irĩ gũkũ bũrũri nĩrĩrĩ ethari ngũĩ 80,000 mateithĩrĩirio gũcokereria mabũrũri-inĩ mao. I carry with me the wisdom of refugees and host community stories that are a reminder that Kenya's history is intertwined with migration challenges and opportunities. It is a legacy that inspires our nation's approach to refugee management. That is a commitment to transition from traditional camps to integrated settlements under the visionary Shirika plan. The Shirika plan is our resolve to empower refugees and host communities alike. It embodies the lessons of our long and protracted refugee hosting history. The Shirika plan involves a wide range of sectors, including education, water, sanitation and hygiene, health and nutrition, livelihoods, self-reliance, social protection, environmental management and energy, agriculture, housing. Riboti ĩyo ta ũrĩa iharĩrĩirio nĩ Mwangi wa Maina nĩyo ĩgũtũhe kamweke ga kwamba kũhũmũka o hanini tu. Nĩtũracokereria tũrĩ na Mwangi.
Jipange na Viusasa. Jipange na Viusasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na Viusasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe, unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na Viusasa. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magi kiro kia iguru. Editwa ria mohigireire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda.